THII yothe ikimurika makinya maria matacukitio hari kugacirithia thayu. Kenya no iracaria njira cia gutigirira andu aria manyitikana magithararia thayu na urumwe wa bururi ni matacukirio makinya kuringana na watho. Kwa ihinda kamiti ya NCIC ikoretwe ikiorotwo ni kwaga gutacukiria ekuirwo aya makinya. Undu uria muikariri giti wayo Professor Samuel KOBIA augite ni ugucenjia angikorwo bunge ni kuhitukia riendekithia ria watho wa kuhe kamiti ino hinya wa gutacukiria ekuirwo makinya. Hiyo mswada uko parliament na tumezungumza pia na members of parliament kama mheshimiwa Raso here na alafu Senate wamesema wao wataunga mkono hiyo mswada. Hiyo ikifanyika basi tutafuata na nguvu zaidi. Watho uyu wendekithitie kamiti no gucabithia maritwo ma andu aria manyitikana magituhoka miario ingicogera ngui kana guthararia thayu wa bururi na oho guthuthuria mateta makonie miario ya rumena na kuneana mendekithia kuri wabici ya munene wa thitango cia muingi. Wakati tulisema ukiwa tumekuita mara 3 basi utakuwa katika ile war yetu permanently. Wengi wao sasa walianza kuacha mambo ya hate speech. Kogi na kuo maafitha a thirikari kuma mwena wa Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia ni matafandirie mushamanio wa mwanya na aikari mwena ucio kurumirira bara cia mahinda kwa mahinda iria ikoretwo ikiyumiria gatagati ka arithia a mahiu na arimi niguo kumatariria bata wa kuheana itio hamwe na kuiga thayu na urumwe. Na community cirakoragwo na bara nene muno arimi arithia no kire turathia na mbere na gwika na kire nginya thaa ici turathia na mbere na gwika ni kuhakikisha ati ni tweta communities hamwe tukageria kwaraniria na kurania atiriri kiu turarwira ri tungihota gukihuthira atia o ithuothe. Anthony Mwangi urio kurugamirire mwena wa igoti hamwe na murunawe Peter urio kurugamirire mwena wa njera maugite makoretwo muharini wa mbere guteithiriria aikaria yao ria magituithania ngucanio ciao nja ya igoti. Kwanza kazi yetu ni kama ni ya kutengeneza amani, sababu mnatuletea watu wakiwa wahalifu, tunawarekebisha, tunawasomesha, tunawapea masomo na wanakuwa watu wazuri, wanapotoka wanakuwa watu wa kuongeza amani kule nyumbani. Nituthomithitie eruteri kumathomithia uhoro wa kugitira ngui na riria ngui cioneka ri makageria gucirora matagutengera igoti-ini. Maya magithiaga na mbere gikundi gia gutetera ihoto cia muingi kia Haki Africa nikiuritie thirikari gutigirira thayu ni wacokereria kaunti-ini ya Lamu na Tana River kurumirira tharikira iria ikoretwo ikiyumiria mahinda kwa mahinda. Hizi kaunti mbili za Lamu na Tana River, maafisa wa usalama wamezembea katika utendakazi wao. Kwa sababu vipi utapata watu wanaingia katika jamii ambayo inafaa kuwa inalindwa na maafisa wa usalama, kisha wanaenda pale kwa masaa kadhaa, wanatia hofu, wanaua, wanapora mali, wanabeba mimea, wale vile vitengo vya usalama vikiwa wapi? Murugamiriri munene wa gikundi giki Hussein Khalid augite nditi ya muturire iria gumeire a Kenya aingi niyo cungiriirie ciiko cia uhaguku wa ugitiri, akiuria thirikari nene na thirikari cia kaunti kurutithania wira kuhurana na ciiko ici. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngena wa Waduro.